Mesang mga chorus. Hallelujah. Kamelel me abilele rewanso. Bigay chorus. Ana bil enjoy. Oh, mo itong masanan coach na child maur. Ni may second kapon ranich. Kichailen koronga sabulman coach masan. Hallelujah. Ana bil enjoy the paiki o kalangan ng coach me komuyong ay kichaili yang konotin na marahin ranich. Hallelujah. Father, we come before you, Lord, in the name of Jesus. Give you thanksgiving and adoration, oh God. Thank you for your word. Thank you for your people. Thank you for this morning. I thank you, Father, for everything that you have done. We give you praise, adoration, thanksgiving. We honor you, O God, for all things you have done in our life, especially on the cross. O Lord, and this month we are prepared to remember, as we always do every year, to remember the born of our Lord Jesus Christ. He was born into this world to save us. This is, Lord, your love kung kachkiyong gits pasengkak an kimur sojik. Only those who believe and receive ye Jesus Christ na ray maur rabanan kimur sojik ninduram kachimasari nan son eo isa kriyaw main coach eriso egay jama kasamoer oposanar ekachkiyong rail ye pum en uyala sa banmo coach sari. Father, thank you. Bless your word to donkey. Lawayets, masalan common knowledge as I meditate on your word. And I thank you for your people who listen and receive and do words of your word. Blessed in Jesus' name. Amen. Misang mga koros muna ibambil chaptaimen wiyachay kabangkalangan kiyong coach ni misagan kapon ranets pwegi esingagin maur mapeni kachkiyong kachay. Amen. Kamelam korusian yang achabil ononop nan saubungets o ikamelam korusian beliam ononop ong nan tama panguyawi nan saubungan December I sampung magkichay koroskin kaskasik I sampung magkichay koroskin look forward magkichay lang kak yang konoti te enjoy tama panguyawin ng December pwegi song jojo me korusian kin kaskasik nan sampungets song jojo maramaspil kin wiya porengkak to celebrate nan sombungets. Sombungets kichay korusian wewe kime atan ki Christmas o kichay koros wewe kime Kahrepen Christmas te wewe nan sombungets magichay liyang kachamano celebrate ong Ipwidi and Christ na chay mo nan nisambawets. Hallelujah. Apo kamelala korusian kin kasig nan sommuets pwegi song jojo may ray panguya song jojo may ray kaskasik song jojo may ray pan enjoy kamelala akabil look forward rengkak paintaray men kisakis te ray kamapilkin men kisakis pene te uyaray Christmas pene o pilansong pene inay mapilkin iray pan pilkin chu pene te uyaray ansong mau may ray jojikin chu pene tinaray pa pilkin eupen at chupen yin an sombungats koros kaskasikan uyata kamatip o uyata party uyata song jojo emen kaskasikan painta liko kap ulialia liko susa besongkan pwegi eleleran soyume tuache yana ulialier pwegi pero we are kosam tiyo tong man tradition de culture reume utan nanti sampai iban kauliali songke
We kamera me kay bilgin look forward nan sombungets po tenarabana nane wuli akapolat the change aray more nan parpang watets la tiran song koson di game yawi tiran song game aramas metametawe o tamara metametawe ki ye sombungen nan December then nan ye Christmas wets song jojo aramas kak metawe imen puren kacamanong pichail maingo Kahrepen ye sombunget the Kahrepen nan Christmas magichay korusian kacaman korusian celebrate every year nan sombungen December kichay korusian wewegi ma Christ ketsto o Ipwidi ni sambawet chay so wewegi many a date many a month abagate dong kichay meutane Ipwidi ni sambawet pagi komuyongay Iwan gocha limbok, iwan gocha katarlap na yeros, pwag iwan na pakong kichail, son samba. Amen. Kahrepen, ye achay celebrate the Kahrepen achay kachkachaman nan sompung wach ye December. Christ ketsto o Ipwidi ni samba wach. Song eu chamay man pureng kachamanong kichail. Yautan kesempaling. Yautan kesempalin acay pang kacaman. Kecayanane utan kesempali kiyo kacaman tuan limbagan Christ mabeni kiyong kecay. He came on this earth puegi komuyongay kecay lang kak an ki mau sojik kecay lang kak an ki set free kecay lang kak mayautasan nan mau suat nan tradition nan religion nan ciak mahalakan nan songan maurkan masuk sekolah kuperang coach. Oh glory to God. Rima kareta. Kesampalong kicay-kicaylen utan wewe ki mau Kahrepen ye Christ ay butin isang bawat. Kicay koros wewe ki. Me kotru siyang koros. Sangatse niya ibutin isang bawat. Kukulao niyan si me lautlar. We are ministry all the way to the cross. Iwasaw magicay kilang tuwen the power of Christ. Ilimpakan ko chong kicay. Rimen pureng kacamanong kicay me. Iya sa tasang mamelaragan kasilunran. He rose again and he sit at the right hands of the Father right now. Kapagapkin ko mo'y kapagapkin niya. Riya kasampalong ko mo yung ngayon na may sigang kapuraan at samayin ko. Magyanana pureng kacamanong ko mo'y o yanana pureng kacamanong yema utang Christ pang pureng katsto sapal. Chay siya yat, chay siya wewe kiyat. Pene masani nan sapul me masan mautana pang pureng sapal to. He will come back soon. He is coming back. We don't know when, but he promised us nan sapul me masan mautana pang pureng katsto. Maingo ay tapig may kita nan nan pages nan kauno bata tawasam imalan si Syria bat ako siya get ready, take it or leave it. Amen. Get ready, take it or leave it. Maingo Kahrepen Christ ya ketsto ni sambawats pukumo yung ngay kichailan kay Ipwidi Christ na na child more. Hallelujah. Kay ting kichailan melan uta sa celebrate kaca-kacaman Christ iputir ni sambawats o enjoy tamaw yawi o muina lebila kay bilkin chamantaran son sarawi ranso wats puegi anson Christmas muin kakin sarawi anson Christmas o te anson December te anson kacaman kesola sarawi o kesola kacapan kibil sarawi terong-rong masa ng coach men pureng en laiti nanay matamataw may Kahrepen Christ ya katsto ni sambawats puen Ipwidi nanamaur ken kay Ipwidi Christ nanamaur. Hallelujah. Chama-chaman me puksaro masani nan son eisak limaw eisak uno kate tong kichail me chay so chibila ta coach me pilgi chail ta. Oh Jesus, hallelujah. Kalang Christ
me pain pilata. Christ me pain utan have that desire. Christ me pain utan pilata bueki e pakong komuyong ay when gets to ni sambawats when en Ipwidi o en pogila te bacairkan ni sambawats. Main ko Christ ni answer me polan ni sambawats e pogila we atar alo e we atar me koros. He fixed the road. He fixed everything. He prepared everything. On komuy ongay. Pagsampalong komuy ongay, kichailen take a step. Kichailen an kikagan poson. And kamelele me bola pon lobo. And kamelele me coach kayas lasang Christ me melaragan. And he sit at the right hands of the Father right now. O ombugo o ay bugo kichailan ane admit. Buk Christ en kakiputin na chail mo. Kijaya na ane admit magkijaya na mas tipanaki. Kijaya na ane admit mauta ngaya na masaman mana na Christ. Kijaya na ane admit acknowledge Christ na chail mo. O so pesam ay wiya masuwatakan. Moitong Christ eniputin na mo. Kaiten ken wiya katskachaman apo so chay iputin na mo. Kaiten ken celebrate apo so chay iputin na mo. Kaiten ken malang wiya pupay na men kisakis the men Christmas the kaskasit men Christmas kan bango tungok days magabang kisakise dance on party dance on enjoy apkana ne Ipwidi ye Christ na mo. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. As I say, my topic say, get ready, take it or leave it. Pain komuy ongay pain kompa pain pilata apagkasam pal pilipiluwats. Because kasi a Pilipil mawiyawi ran sa iyo. Because kasi a Pilipil mawiyawi ni may singin ayo. On Pilipil magayo kasampal. God respect your choice. Apka na utang pilatay. Ibang matagin kichay lire. May ibang so siya gin kichay. Amasa ni nan Roman nan Rome. Aisak silu irachigay sa kayo. Amasa ni. This is all the more urgent for you and for me. Now, how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation nearer now than we first believe. Hallelujah. Ibang puren ka pureyang. Puyen san salbaw. Kakakwatang ni Pompey. Wasat, sumekos ko siya. Roman 13, verse 11. Kuti lalay sa payo. Amasa ni. This is all the more urgent. Paul, we are encouragement. O men Rome kan. So lang in Rome. E malang pushi ride. E malang utan katete yung ride. E malang utan nanchi yung rengka kwewe kime. Utan reana ne Christ. Ang sukarwaro. Amen. This is all more urgent for you. Know how late it is. Time is running out. Then time is running out. Main ko solaran so. Chay so weki. It can be tomorrow. It can be now. Oh, Jesus. Time is running out. Wake up. Eko saya, wake up. Tema asali, wake up. Como yung ngayon. Oh, kichayanana wewegi time. Kichayanana wewegi time me utan kinuya tatok. Ekisang balong como yung ngayon. Niya isang magagin kosana iti bukabang ko lawasagis. Tamami yung appointment. Mami magabambil ko na tatok. Ekosantier time ta magabang ko na iya. Ekosantier ma time in tatok. Ekosantier magamanchep ko lakwalu. Karano tam prepare. Kenu tam porta. Ye kulok. Wana wale papete issue. Pagkan kak prepare on panger wasanam tatok. On time. Amen. The magapil chipta sa kulok wana utelimaw. Kanana prepare mo pagkan kak lel wasa magabangko la yew. Tawasanam tatoko. Minutes limaw mo ng pan clocking. Hallelujah. Tamami om appointment ren chok chete so cheli pilipilo wasayu appointment ki muyawiye rabanga nanane kachamane nguk terbana nane intao bakanane lel tomon
minutes limaw te isa limaw on time. Time is running out. Kaiten ko mauya time, kaiten ngay mauya time. Hallelujah. Amen. Kaya nanauta na siya, time is running out. Yan wake up. Mga yaman, mauta ang ganiyang nga siya, pinapaplant ng time. Mga yaman, mabiliyang nga siya, papantan siyang clockin. Ay man, utan, on time na naitatalk, na na-appointment na siyang you have to wake up. Kaya wake up, yan wake up. Hallelujah. Pwede kaiten utan, coach utan be respect time. Coach is a God of time. Amen. Get ready. Time is running out. Wake up. Chay so cha wake yan so dame bang pureng kachto. Iya kachto. O kichay uya men kachaman. O kachto wich. Kichay uya kichay malang kachaman. Kichay dan Ipwidi Christ na chay mo. Chama-chaman damo wasa chamasani. Time is running out. Wake up, for our salvation is near now than when we first believe. Oh, wagi achai kamelele moe te mo na chai chepinale da Christ te memen mo itong Christ ya mo te niyan siya me pureng kachto niyan siya me kachto wagi it's more even near the eutan keraner bang pureng kachto the kerensang niyan siya magjay chepin kabelele. Oh, imem pureng ka sama nung gijay maingo pwede imita mo puksaro masani. The night is almost gone. The day of salvation is soon be here. Hallelujah. Karaniyan aban nagsonggoros. Hallelujah. Aban kachto utan karensang tama kami milalan sa wits. Imem pureng ka gela kayuk. Imem pureng ka sama nung kuno. Kacama nung tama kawiwiya. The tama wiwiya. The yamuman kilikilang nansawpungats. Kautan may tong Christ ang maur. Ipwidi Christ na maur. Takayang at sa pinutan. Malanan joy sila celebrate. And Christ ay Ipwidi. Kaso sa Ipwidi Christ na maur. Main ko, kasi balong kichay. Pwede mapugsaramasa ni. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. Main ko, ranan kauno karentor. Emasani soon will be here. How soon is? Oh, it can be now. It can be tomorrow. Kasocha wewegi. Isocha wewegi. Kichayanane prepared. Kichayanane onopata. Wake up. Pwede kichay sese. Ansota me pang pureng kachto. Kalang makauno pang kachto. Kasocha Ipwidi Christ na maur. Utan guarantee kasya kayangan ki maur sojik. Iba pwede mapugsaramasa ni. Abaga pang Ipwidi Christ na maur. Kap mena the Christ kachto. Kapanan ki maur sojik. Amakapan soja Ipwidi Christ na maur. Kap mena the Christ kachto. Kasocha kakiyang angi sosoki te angi wing goats the sosoki wing goats te angi maur sojik na maur. Amen. Puksara bain katete yung kichay. Eriya kasyempalong kichay. Pwede our salvation te song kamauro utang karentor. Karensang niya so magkichay chepin kamelele. Ima puksara mamasa ni. Ibang pilwate yung kichay nan Luke. Laut risa kayo. Irachikik Silisyak wano emasani. Keep alert at all times and pray that you might be strong enough to escape this coming error and stand before the Son of Man. Jesus malam prophesy tamaw pamuyawi. O malam bilkatete yung gichay. Magichay ananaw tampi stand strong. Ong tama gichay pangkilang. Ong tama gichay pang face. Ong tama gichay pang sopay.
area kasang balong gichay. Pwede mo Jesus pain prophesy. Tama pa ang yawi song kan pa ang poy-poy ta. Song kan mawiwi-awir, song kan magichay kilanger, gichay ronger, tama wiwi-awi ng news. Hallelujah. Muy na nagagag, back the bear may malawi rong song pugats. Kabawi rong lao Christ gets to. Oh, glory to Jesus. Kabawi rong lao Christ pa gets to. Hallelujah. Rima kareta kaya na prepare hamor. Yan na prepare hamor. Yan na prepare hamor. Nan sumpungin Christmas. Kaya din gichay malaan celebrate. Amo, praise God, kamalaan enjoy. Anson kami tipong panay, chupen panay, kisagis panayong panay, anson vacation song kan ba. Tuwaje en kakki panay te. Esetaismo song kan o anson mumotso te krupeo te panay so sa Pilipin ministry anson na ray celebrate on iputuan Christ. Tama kayo kasampal. Can celebrate bukan kay Ipwidi Christ na namaur. Yung mo na ibang kay Ipwidi Christ na namaur. Kay din ken mata waja, kay din ken rong aja, kay din ya iban itawan je te kola sa sarawi. Yana na utang admit. Yana na katete ni kilinawaya o luka Christ na namaur puen kakiputi ang na namaur. Yung mo na ibang lukwari, yung mo na ibang lukwari Nikay kapakap. Yung mga ay pang kapakap, utacha ko sa iyang. Utacha lukwari Christ. Petalong na naimaur, nairamas di pa naman, kaya pugila ti beka ni kamelele, magong yasatasang na may alargan. Nek Christ kacher na namaur, niyan siya magkabahan, mo itong o lukwari Christ. Imanan Rome katetong kichayle. Rome ay siya katetong kichayle. Nan kautial siluri isa kabil kate tong kichail me rong yes ilalen yang moni mo wiyala chalach klang Christ wiyala chalach amagong bar jinga tang ye iban petalong asang pa ang konokonots klang kom bar jinga ta kay den Christ ma bar jinga ta kom bar jinga ta kom bang wiya decision kom bang wiya choice oh iwan limpa ko yung uk iwan Christ ya limpa ko yung uk uta malang wiyala chalach niya wanim puen kak petalong en kak iputi en kak bring the meaningful en utan wewen utan Christmas watch amen kana ano utan mo itong wewen Christmas en mo kay with the Christ na namaur. Oh Jesus, the night is almost gone, the day of salvation will soon be here, so reprove your darkness like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Hallelujah. Chay saan siya maingo. Kanane prepare. Get ready. Oh, take it or leave it. Get ready. Get ready. Kisang song samin. Kisang song roch. Kanane put on the shining armor, for the God of salvation is near. Glory to Jesus. Put on the shining armor of the right living. Ye memor mapung. I Kahrepen Christ ya katsto. O sa katetong kichail. Hallelujah. So remove your dark deeds like a dirty clothes. Emasan again kisang. Syangan samin. Syangan rochoroch. Syangan masochakan ng kuperang gods. Sang niyong muya. Tuweche kamakale liko eo. Memalaan muya samsamin bawa. Malaan muya pulipulgin songkay. Malaan reikir songkay. Kaya nane, niyan siya magkakiyang sarasko. Niyan siya magkakiyang shop. Niyan siya magkakamakale. Niyan siya magkakitasang. Utana makalagal. Utana kakilangan uyang makalagal. Hallelujah. Chama-chaman. Memen miyaran Christ. Memen mawaya sa puliman ko seri. Men masasurla magkabutulianti. Hallelujah. Rima wasa sa masani. Remove your dark deed. Yung manay pa remove. Hallelujah. Like a dirty clothes. Tenetuwe sa likom samin. Yung manamkin loborta liko. Te yung manamkin ni yung manamkin kamakale
ya liko masamin ke sobo kiyang so kiyangan sok mason ken kiyang manan pilo so awi kilawa pe niyan siya magkikuwala ko pureng lo porta kosang era pego mucharakta re mangain kosang er remind ko only the blood of Jesus, only Jesus Christ abang isang samin abang isang rocho-rocho abang isang wiwiyasuit nalamor nanaymor niyan sumibang kay Ipwidi Christ nanaymor. What is the meaning of Christmas to you today? What is the meaning of Christmas to you today and to me? Hallelujah. Get ready. Jesus is coming back. Kay Ipwidi Christ nanaymor. Take it or leave it. Mein Gott, kapayata sa bulmasan, ray kami ronong, melen, iray kami pil, Lord, miminan sumaw pil hili rail, mein Gott. Ray kami minan punot hili rail, sa wasi rail. Songan kan meso chilibilibil, masongan kawala ray mo, ray come against that spirit right now in Jesus' name. Mein Gott, kalangan kiyang gawin kapayata sa bulmasan, nimisagan kapunranats, o songgan mo sa pampiluya. Father, we give you praise and honor, and I pray na isambungat renter enjoy ja. Puray kami sa igin sa kay Ipwidi Christ na raymor. That's the meaningful of Christmas, is to receive Jesus Christ. Let Jesus to be born in their life. I thank you, Father. Ong sa pulmoy. Bless them in Jesus' name, Lord. Amen. Kaunay gachin kabayata sa ulmasan o gisay korusyan. Mahalo.